kum kedak ban perpau ya kajing semua burom ya kasengi kerpang halar kajing ya lenti jong kari boy district hadu arpun rusnem nadu balayo ya la ka district kapapura na kalyang ka khasi jantia labor union kala rakhe ya kane kasengi sa jingkin mau jong ka district badru ya ka world environment day ha phams im nongpo na rukuju na yengane na kalyang ka labor union kumu president ban na soha shibur ban ai kubli ye ki Paulok dijogi, ihe dijogi, nakalen dari Boy District, di Walayawan lang, akan ikapor. Kumpul pilih, ngilagap kanle ini kigim, ibaper, nadu kahar kare, bas kapan sakutru, hakar punai kare. Bagian sejauh kunju, yaga camping, halor jaga koi kakia, kata kabari ke free medical camping. Nampaknya di paralog dan galibay, berkantam nakapata di dokter. Kadang kejiksit mencua, kadang kejiksit juga kualiti. Karena kejiksit kebahannya mereka galakoi, kejiksit kebahannya mencua. Akhirnya perannya kembali mencua. Galadon hasil mereka. Kejiksit juga Shalom. Kaya Muslim yang diisut jom anopor kumpa hakidegi prane kaya Islam bersuara. Lasdang ikani kajing rakhe da kajing lakai football badru da kajing tan telai balapnya lakai hapdeng kisamla jong ka thanyong po. Bad hadin pat la pelong ya ka program ai jenang jingtip halor kajing dorkam ban chem ya kajing kitli hakabanya da badru ban penek pensa ya kami mariang. Lasaki yakani kajing rakhe da uba Meral Bonds MLA kanong po constituency kumukongsan uba FM mau pniang uba de uwe na kinong ilam jong ka BJP uba S Rani presiden ka KJLU ka Kong Marian Maring lembat kiwe kiru ramba. Haba kekeren hakane ka program kumukongsan uba Meral Bonds ula ai kajing ero syakinong ilam jong ka KJLU hakabala simkia ban rakhe badru ban pensa nam ya kalungku dap snem ka ba arpun reu halor kajing linti jong ka Riboy district kabalayo elaka district Kapapura haka Sautrik ujileu house nem khandai spa khandai puar. Kalau
siya din ayun si matukata bagi bagi sen im bagi ski bantre ban syafri ya dong sekai mereka ski ke bekerja nagalian jom persen ya terbaik orang umur awareness na kabanta kani kamat kerpongsa nama bahasa yang ski kesantri terujul markasnya mereka boleh environment di ya bagi syafri ya bagi rakyat sekolah jauh berbeda. Jadi kesini kalau ingin kenal, mungkin ingin borong, dia kena kemarian kalau beli baik apa ini. Jadi kesini kalau ingin sumar, dia kena kemarian kalau beli baik apa ini. Nama kata hari kepot, jadi kesini kalau kemen, nama dia abang kenal, dia ingin dalam mungkin ingin sumar kemarian. Hari kesini kalau kata, umur 26. Riboy Foundation di hari Sabtu Jul yang Nasional Hari Astra. Lalu ini kerjaan dia bagi Islam di Malaysia. Yang ini orang kita berdoa bahawa ia dari distrik terbaik ini. Sen kibladan berdoa kau bantrai na berdoa berkerja. Ia dari ka Riboy ini. Nalu ki por suwa bagat jalla me gariya miliyo e jalla ga mafura kade gari moy do bar hausne takta ispa andre kusan lasse ne ko meka lomba dino yalam kum video liye para sgi londo I doktor dedi labang ki jori ba jasdi rosan ka twi di dan pun di ranga ki badan gamta banten him ya rosen do bor badai hadin kasnem aknai spa ni kuar mengayo dari jalan jom jalan mengayo ini kiri orang ba kibala yakun la da state government baniyo ya Riboy administrative unit harus stem but dari Preston jom kini kiri orang ba lebar kuih de kibukan thuk ya disen balang ya kinong alam ni kinyam bakher agaba agalai dari jom Januari yang sedang terkendali sepanjang nyo lakukan ini notification by Riboy administrative unit ilayo ya Riboy civil subdivision. But kalau macam sofarong atau kata-kata bahagi kandri utelik senam kita layak nanti kongkar Riboy civil subdivision. Badai agak south dari jom Jun yang sedang terkendali Chief Minister, but they don't want to go away committee, the committee, the Riboy District Demand Committee. Kabayalam, jadi rumah kum chairman atau ko, iba FS Labang kum vice chairman, iba Rangan Sayo Pro kum secretary, iba Chris Chara kum joint secretary. But kita don kiwe di MDC, di Rwanda, kenal yang kita berda. Lembaga Demand Committee bagi layo ada district full-fledged district harus beri wujudkan dari sepak dakwah. Maka Riboy District raya nanti mensiap senem dan rakyat ke silver jubilee. Jadi kita haruskan senem jom Riboy District agar ini kejaga yang layo rakyat. Bagi semua borong sibuk di perkara lain di Indonesia. Bagi di Departemen Sorkar hotel lu. Bahkan ini kepor lu. Ila jam sasi senem. Nada arpun riu senem. Bagi ni sekarang bagi ni dunia ini jom ka Riboy District ke juni. Kinala berkiu sorkar terkemat. Kalau bangsan, kalau berkum kinau senang, kita nak apa kita Riboy. Jadi dari ke boleh bertukar korban, dari kepada tersebut. Kalau kat kabret kat bertum kat balong. Ini berburung, ia ada dijaga. Kalau bangsan kalau berkum kinau senang bagi, ini punya burung merkelian, ini punya merkelian dan bersih begini. Mungkin live in peace and harmony apo kaneka kari ke ini. Nama kata kum district dan dorkam dari terang nak por sekapor. Nam gina berketiu ya ka ada por berapa. We wish all the best. Nak bentar dengan KJNU kasih janji labor union. Hamtam